ole voin hi February ni som pakua sang ni som ni pahni ani a February ni som pakua hi Mizoram UPC day atan Mizoram UPC rorel na sang chuan alo poma chuwang chuan he ni alo thlen hian tlang tina lalpa ko ran mithiang hlimte mingmoi ber Nazareth Isu Krista mingin day chibai kabuk chewani kan rama hripuin min tuam mek awangin du anga he ni hi kan day kan ko ran day Mizoram UPC day hi man har samai theya imponi se he ni alo thlen hian Mizoram UPC lo din dan te ngai tu athar le in lalpan min ko chu dan te kha thlir kir le ila lalpa mal som na kan don na sat zia le kan ma son na ro pui takpo kan mu the nge ka be se ni chu ti lai chuan lalpan min din chan hrelo le kin ma ni in hai vur na in kan lo khat pal anga tharau bo ve na nei mang lo hian kan om ma yang ti a hla om hle in ka khria a ko rin ma kan son zela khovel ma son na po kan ve zela biakin le quarters te po kan lo nei chho ve tatial tiala tharau bo ve na aim property changtlun lama kan in tlan sia kanga materialism Europe le khothang lama ko ran tluk chiat na khu kan tong ve thayani ti hria ila chutiang anga property lama jun kan tui hal lu tukanga ko ran ro rel na sagin min be se na po zom hlei theilovin pumpel kong dang kan lo da vak meng ti te hi a hla oma he ni alo thlen hian Mizoram UPC day February ni som pakua alo thlen hian lalpa min ko chan dik tak chu tharau boral tur te veya seng khom hiani ti hi korno te hian i hre thar le teng u Mizoram UPC hian day poimo tak tak pahni kan neya chu January ni som parukhi missionary day kan tia February ni som pakua hi Mizoram UPC day kan ti thungani January ni som parukhi missionary day atana kan man na chhana chu Mizorama chanchin thadik tak pulut tura local masaber chu RAT Doveri ani a ani khan India marlam Bagalpur atangin Mizoram leilung hi aron rapa Bagalpur atanga localin January ni som paruk sang ka ko somle le pariata Mizoram leilung hi aron rapa chanchin thafam kim full gospel kanti lal isua zirtir ten anlo hil thin le isua poina acha nge anga Pentecost ni tirko thil ti bung ni chang somthum pariat anga anin ti pian thardan ang tak chanchin tharon pulut tu masaber chu RAT Doveri hiani a chumi ina Mizoram leilung aron ra ni chu sanga ko somni le pariat January ni som pruk ani awangin chu January ni som pruk chu kumtin missionary day atan kan lo mang thin ani ko thanina har satna kan to ma Northeast India UPC kan om khom vek lai khan September ni somni panga hi missionary day ya kan lo mang thina kha missionary day September ni nga akan man thin san kha khovel puma UPC lo din ni ani a September ni nga kha ko than lo din ni kha missionary day man kha thil rem chang takpo ni in alang lawa chu ai chuan kan ram nge ya RAT Doveri na chanchin thafam kim dik tak aron put lu na ni leilung Mizoram leilung rapa aron lu na ni January som prokhi missionary day atan ain me emin kan khria ani ti chuan voinia kan man mek February ni som pakua hi ti hian achan kan soyanga Mizorama UPC ti mingpu a Mizorama ko ran alo din na ni chu February ni som pakua sangka zakwa somnga kha anitani kan soyang kan kumsang kha zakwa somli le pariat January ni som pruka RAT Doveri aron luta ti chuan January ni som ni le paruk Republic Day ni akhan engeni RAT Doveri kuta hian masaberatan Reverend Zakam Lovakhan
tuna tennis court kan ti tak chu ti ulai chan varak dil ti ania kata khan isu mingin baptisma achanga ti chuan RAT Doveri hetila hian apostolic church ko ran ania ti chuan RAT Doveri chuan a hova ko ran han din ta ka khan ko ran tereu te kan ni a apostolic church si chu I ko ran lian zok UPC International Missionary te karon ko lu tanga an ni chu zom zok ro u ti chuan financial a po an tran finance a pon pui thei zok ang cheu ti in February ni som priat sang ka zakwa som nga in rin ni a aizolan lo lu ta ti chuan February ni som pakwa sang ka zakwa som nga a Reverend Zakam lo vole a hote apostolic church ya lo ding hote kha Reverend ELC zima hiam UPC a alom lu ta ni chumi om zia chu UPC ti ming an lo putran na ni takachu February ni som pakwa sang ka zakwa som nga hiani ta ka wangin he hi ko ran de ya mangang ti in Mizoram UPC day ti in February ni som pakwa hi Mizoram UPC ti mingpu a ko ran lo din na ni hi Mizoram UPC rorel na chuan ko ran de ya tan Mizoram UPC de ya tan alo puang ta ni ti kha February ni som pakwa I Mizoram UPC ten de ya tan kan man chan kan soifia masadu ani ti chuan Mizoram UPC day alo thlen hian heng te hi hrethar le ila a tho me pakhat na chuan Mizoram UPC hi tharau thiang limin adin tharau thiang lim le a na tho za pui lawa kuang ku tlat tura buat sai te kan ni hei achiang em ani Mizoram a sang ka zakwa paruka tangin harna lo thlenga sang ka zakwa paruka a harna lo thlenga sang ka zakwa som pathuma te lo thlenga sang ka zakwa som ni pakhata te lo thlenga ti khana lo thleng zela sang zakwa som thum panga a harna lo thleng pe chon tong hriat lo te ron kengin taksa chet na nen alo thleng ta chu ko ran lian masa Presbyterian le Baptist ko ran khan an ngai theilawa chuwan chon mi hlim te ka anin khom rang ta thua maya rampum puya an ma ni khai khom tu len ho tu pa ber chu Reverend Zakam lova ani chuwan chu ma ni pol lo in khom rang vek to te chu RAT Doveri hian eron hrui khomin engeni thuthlung dik taka aron hruai lut ta ani a lelam zong in soita ila ko ran dang te hi chu an missionary ten Christian ni lawa tangin Christian an ron siama thuthlunga kan lu da na hi tharau thiang lim hum hal du na awanga lo in bok rang to te kha RAT Doveri hian thuthlunga aron hruai lut ani zoka chu tianga thuthlunga RAT Doveri na hruai lu vek to te kha UPC International khan UPC ti mingpu in ron lom lut tamai chau zoka nia chu wan chun atak taka Mizorama UPC alo din na chani hi tharau thiang lim hum hal du na wang tharau thiang lim le na tho kuang ku du na wanga lo om le bul lo tran ani awang hiam apoi mo em a chuwan chun he ni alo thlen hian Mizoram UPC hi tharau thiang limina adin tharau thiang lim le na tho za pui lova kuang ku tlat tura abuat sai te kan ni ti hi I hre le teng u panina chuan chanchin thafam kim pathian thuthlungi za pui hau lova hrelo te hna mangai na le do theina ne na hril le puang zel tur kan ni ti hi kan hriat thar ka duwa sumle pa ya te kan thang zelanga member ate kan thang zelanga property ate kan thang zelanga biak in te quarter stele thil sang po atha te po kan nei chove zelang ma se hi kan din chana nelo Mizoram UPC telal pan min tun din chana nelo Mizoram UPC na sa takalal pan mal min som chan chu atana palai na thoka seng khom ngai te seng khoma tharau borol to te chan suak turin adin te kan ni ti hi I thei ngil hau lawang u khai he ni hi I khereng te ang u lalpana min ko chan hi tharau borol to te chan dama chanchin thafam kim hril dar puang dar tur kan ni ti hi Mizoram UPC member tin te kan hriat thar le ka du kan cha du cheu ani adot le chuan lalna le thu nei na in chu a ro pui in chu na zong te hnola lalpa hiak thi nge ten rowan rel na le mangai na le in rem na alo par vul na mun ni zel tura ko kan ni samzia ka lalpa chu ngak la akong chu zoro ti chon ram hi lu turin choi mo yang che ti kan hua Mizoram UPC alal na le thu nei na in chu na bo ruak lo om tu reng hi ho I do howang u khai kan huna lo thlen chon lalpa min ruat huna lo thlen chon lalpa min ruat na huna kan ko thanin min da ma yang ti ringila kan huna chu ma a
lam trăng siama tu te mo te ne na trăng hova mo phur na chan tuma in tlan siak na boru khi setana na koran ho min be na man ru ani ang ti ringila no la do ngam ho turin koran ho te kan cha du cheu ani a tual chunga tanga general thlengin helama tui hal na hi kal sanila keima ani zon thewa rongbol na a in chirala rongbol na akan nun tam jok le bua a amo phur na le adin mun tha kan niang ti ang tiang chi te no la chu tiang chu kal san turin koran ho te ka cha du cheu ani adol le chon kan thuai tu ma sa ten khri om tam tak tura kongan lo sial to kong nuam tak min nu chia hi tibol hlo le ti chetu ni hau lo turin nang le ke hi kan poimo vekani yeni Hebraizia ka chuan in hruai tu pathian thu lo hril tu ma sa teu chika khereng ula anrin dan zir ro ti kan hmuwa Mizoram UPC alo pian tran tirte sangkas go som ko le panga atanga kan hruai tu ten min lo hruaina din mun tha po om chuang lova hre om tin reng tuara hlo niam tak tak kan pasor ten bulan lo tran nazara vo in ni hi kan lo chuang kai ani ti hi kan riat reng poimo a ati chetu ati bol hlo tu ni lo turin ko ranote kan cha du cheu ani lalpa kan chunga lom phot chuan amal som na le khongai na kan dong zel dona heile chen hilalpan min hruai to a amal som na dong tla ka keima ni kan om phot chuan kong laka lalpan min kalsan ka ring lo Isaya bungka chang som pakole chang som nia chuan ti nuam tak le thuoi takain om chuan in ramathil tha te hin eyang nima sela in du lova in hel chuan khan dai na e zawang cheu ti kan hmu a he Mizoram UPC day alo thlen hian ti nuam tak le thuoi takin omila lalpan kan ramatana thil tha min pek dongzel turin lalpa du danin rongi bol zelang uti kha he February ni som pakua Mizoram UPC day thu cha atan korano nena kan sei du ani in zawa in lalpan mal som vek cheu ro se amen